Mo te hau, whare atu ki o takoroa, re ki o, wai te puake. He karakia mō ngā tuna e kotahi mano. Whare ana e te hau. I mua i te haerenga ki Tonga. Ko ēnei tauka koia ko te pūtake o tā mātou mana no te whenua, me te rakatirataka o a mātou tīpuna. Ko heke mai ki a mātou, kia whakarakatira i a mātou, manuhiri ka kairakatira, ana ko te tuna pea tēnā. I tīmata te haerenga whakawhānau a ngā tuna i Aotearoa ki te moana o Tonga. He 2,000 kiromita te tawhiti, ka mate ngā tuna whaimuri i ngā mahi whakawhānau. E ai kia Aaria Rolleston tētahi o ngā kaitiaki nei, he mahi tautoko tātou nā rōpū i ngā tuna. Ia te tau, ka heke te tini mano o te tuna, mai ka roto, mai ka awa, ki te moana, tai atu ki tētahi wāhi tata ki Tonga, ana ki reira ka whakawhānau i ka pua a mate noa. As our role in tangata tiaki is really to support their migration and ensure that we do have enough tuna completing their life cycle. I te tainga mai o te Pākehā, kua kati te roto o Wairewa ki te moana. Koinei tētahi raru mo te haerenga o ngā tuna. I ngā tau te kaumawaru kua pahure, i tīmata ngā whānau o Wairewa ki te kawe ngā tuna ki te moana. Ko Raisimon tētahi o ngā tangata tiaki. We used to see them crawling up the bank and trying to get out, but that's too far now. There's too much distance between the lake and the sea. It's growing at about 0.5 metre a year. It's just too much for the tuna to get across. I te katika o te roto ki te moana i kino haere tā mātou roto, mea mātou tuna. Nō reira i toko ake te whakaaro ki roto i taku hapu, kia whai ara hei whakaora tā mātou roto me o mātou tuna. Ana ko te kōawa o Wairewa tērā, koinei he mea e whakaatu ana i tō mātou rakatirataka mō mātou tauka. Tētaia tētahi atu te mahi i tēnei mahi. There's quite a few in the groin already. That's the ones that we're going to trap tonight and take over the beach into the sea. Nā tokomaha ngā tuna mo te tēpū anō hoki. For some reason, out of all of the places that have been studied, we have the most tuna here. That if you put out a net, you'll get more tuna than almost anywhere else. Ana ia te tau, ka puta ka whānau o Wairewa ki te kiri i ka kōawa. Ana i reira te wā ka rewa te tai, ka roko ka tuna i te waitai e pāhi i maroto i te kirikiri. Ana ka tū ka whānau ki ka taha o te kōawa, ka pihu katia e ka whānau ki ruka i te kirikiri. We only take what we need. Ka haha te tuna ki te roto, ka haha te reo ki te kaika, ka haha te takata ki te whenua. Hora Kairangi Nicholas, Tahu News. Ko te reo, te take.